Bengicela bathandana. Bengicela ngiyifakazela lesibani. Uma bekhona abazalwane ngoba kusa engabe lomzalwane ngabuya wena. Mabe khona abazalwane basenyonini. Bengicela, babethula. Bengicela sithole isibani lesibambi sakho. Ngoba uma bekhuluma ngendozi kayise kube sengathi manje singamemeza isakhothwa kube sengathi sinesibali silande abazalwane basenyonini ngoba sikhona kube sengathi kodwa simlayitshela isibali sibekela indozi yomakofela yoDaniel ukuthi nangase sikukosiyama ngoba iyawusha lo mthandazo wathi indozi iyadikila manje ubamba lo mthandazo nubamba lodwa kube sengathi nubamba ngenyawo wathi kuba isingele ngabe sisijazi kodwa libe nithuba libe nokulunga kube sengathi kodwa lesibika silwisa mina lokayise kanti bekufanele nabazalwane abaphethe kube sengathi loyo naloyo ubamba into eyinkulu kube sengathi ukuthi uzobamukela isangathi sifike ngoba esifanele sifunda kube sengathi asiyisithuthi esihlala kubona abazalwane abasebona ukuthi umoya ukube ngibani bani bengizocela uma kukhona abazalwane bakwankonyane kube sengathi isibambi sakhophele iminithe elodwa bese sitayitha lesi sibani ngeke ngingahlali indozi yakwankonyane ngoba abafela
Selokepile phambi komnyango egeyithini imoto zimvimbela akwazi ukuphuma imoto ezuthu enye imnyama ikhorora enye lapho abapaka nje emzini womuntu abavimbe egeyithini bazothola bayo imani naso simoto lakasi Thank you.
Gracias.